Bay ngayon kaituloy abasaan to'y nanumo asurat ko, yabrasak man pa'y tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal iti drama, babaan kadag iti agduduma apakasaritaan, dito'y programam alagip ti napalabas. Siak ni Ami, tubuak ti probinsya ti Cagayan. Narigat ti adda apan nagbiag mi, iso ngayon karigatak ti nagabrod tapno matulungak ti pamilyak. Ket kabayatan ti panagtrabahok dito'y balasiw taaw, dito'y kumatten anaam-am mo ti nagbalin nga ama dagiti anak ko. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Ay, kasano da ito yun anak ko. Naibus mamutun ti bagas tayo. Awanan ni saang tayo tun malam. Sapay nairanamot ngagsakit ni tatang yo. Ay, wan nga rod nanang. Kasanungatan nga agpaiso. Anya nga tano awagam ni manang mo nga abi. Mangibaga ka iti kwartana. Bareng nga dapay na bati iti sweldo na. Ay na, saanan nanang. Bayan nyo tasyakon ti mapan agdiskitar. Nakababain mo't kinimanang amin no day talaang tiyaw awag tayo kinkwana. San abali, tadamot iti abroad di kabsat mo anak ko. Pudno nga da ijay abroad. Ngam narigat matlaang ti biyag ijay. Narigat ti agtrabaho ijay nanang. Iso ano lakit di takabaalan tayo ti agdiskitar, aramiden tayo. Tani, narigat mat na ni manang amilat tan tinamnamaan tayo akanayon. Sa bagay mo't kit di sige. Agid dan tangarudan arumor anak. Tapadasag mamut ti mapanagdiskitar. Mapanak iji ayan da Madam Janet. Bareng aday palabana. Isupay mod ti tangdan ko. Di mo timbaga ngawagan daklaan no da kasapulan nyo? Wen, ngam adalat tamot pa nagbain ko amanang. Narigat mat no si kaamin ti pagtarayan mi. Sana bali ta nakadiskitar kami mat iti inggatang mi iti bagas kan agas ni tatang. Intun maminsan nga dakas tarigat yo, awagan daklaang, wan? No talaga nga awanan pamuspusan, talaga nga awagan da ka manang. Ngam no kabaalan mi pay mat asulbaran wenno idiskitaran, ay kat idiskitaran mi Sige, tay pawit kun ti allowance mo ading. Nayunak motten iti pagpalingkem. Gumatang kay ti may sakaban abagas, kantad dumapay amasapsapul di tabalay. Igatangam motten ni tatang iti agas na. Sige manang, kat itapay laang, agyaman akon. Awan anyaman na, ading ko. Ala, pakumustam tumutanda na ng kantatang wan. Baliwak tumanin ti umawag, tanay, oras manin ti trabaho. Sige manang, di ka agdanat, taidanon ko ti panang kumustam kadakwada. Sige. Si kangarudan ti makamu amang i-budget iti ipawit ko, wan? Wen manang, kat agan anad ka kumadita akanayon. Agyaman na kading ko, Sige, bye. Naglukon. Itay pa'y anadlaw ko day ta lalaki, Sursurutan naksamat. Sapay nakabutbutang tilangana. Barbasan nga tidlok tibok na. Tinasayaat. Partakak pa'y timagna. Gusto sumunga dun ti tren. Partakak tumunag. Kalpasan na. Sumagsagak iti kaduan ti tao. Wan, kasta daramidag. Iti kasta, mayaw awan ko ti lalaki amang sursurot kanya. Hi, miss. Diyak lakit diyak bidot. Dito ti lalaki amang sursurot kanya kiti na minsan nga aldaw. Mabalin ka diti makiamam mo, miss. No kasta, Pilipino matlaan gayam. Kunaklakit din no sa bali alahi. Lampong kan barbasan mat ngamin. Kaslagtal talamitin ka man. Adda ka di ibagbagam? Awan sir, awan. Ay naapo nakabutbutang matan ti tsura na. Nakangisngisit lang rudan at tidugpay tibok na. Sagat barbasan pa'y. Kasla adik. Napauli magkamatan, miss. Mabalin ka diti makiamam mo, kunak. Sungbatak-latan. Iti kasta, di na ibagabastusak. Hi.
Hello, sir. Mabalin ka di amamuan ti madaydayaw anagan mo? Jessica, sir. Jessica tinagan ko. Wow! Nagpintas mo't ang tinagan mo. Kasmat langit ikinapintas mo. Ha? Siyak mo't ni Alan. May saak nga engineer dito Singapore. Kasta ka di, sir? Naglastong madday to yan. Engineer ka no. Diyak damdamagan no niya ti trabaho na. Nakayabiyabang. Masurunak. Mabalin ka kadingawisan? Ha? Intamangan iti may sasikat na restaurant dito Singapore. Kayat ka ngamin ama-ama mo iti gusto, Jessica. Di kagdanag, tasana kadaka sa tao. Awan ngamin am-am mo kuna dito eh. Iso akayat ko kumati makisiningad kan ka, Jessica. Nay, nasapa ka mo't abimbangon lakay. Naimbag kan aya. Wain, bakit? Mayaten, tiritnak. Nasapa akta, masapak ang mapan iti talong. Mapan ko man sarungkaran na iti pagay. Ang mga nukinan mutan na iti bilik. Ay kat agkapi-kapay ang arod. Ay wan man bakit? Mabitlaeng atay timplaan ka. Sige man nga ron bakit? Ay wait, saan ka di pa ngay mawawag ni Ame? Saan pa'y ba? Apay, adda ka di bagam? Awan matkit day. Kaya't ko lang mat ako mustain Di pa'y mo't imawag ngagpaiso. Makumikom siguro iti trabaho na. Ay, nalabit akas talakay. Nagtuyong ti kapim. Yaman ak bakit? Mayat ti pudot na. Ay, lakay. Kita tuman no dapay maburas mo nga utong. Isupay asidaan tayo no kwa. Uwan bakit? Isumat lang ti may sagagara iti tanaw. Mapan ko kitaan no dapay nateng ang mabalin ang maburas. Naimbag lang asidaan tayo. Tanay, nagnginamutan lang iti magat-gata. Alan, mamin ano ka dingi bagakken ka. Addan nobyok. Iso apang nga asim ko matasar dengan nakmeten. Saan? Di kan to sardingan, aging nga ngaklunan nak ami. Ha? Oh, apay. Naklaat ka kadita apay nga amok tiputpud no anagan mo? Ha? Sika, lino ko nakidita mo anagam amuta. Kuha. Among ka di, asigudan nga amok nga ami tinagan mo itinagam amuta. Ngam kas pa nang respeto ken ka. Sinabayan ka nata hindi ko nam a Jessica tinagan mo. Sino ka ngamin aya talaga? Apay atanda ni amum amin na may papankanyak. Palpaliiwan naksamat. Aklo na ka nag-imbestiga ak may papankan ka. Ngam kas na kunakon. Awan da ka sa panggap ko. Mariknak namin nga agayatakin ka. Iso nga ar-aramidot ti kastoy. Anya? Amok nga dan nobyo. Ngam sana kasumardeng amang ibagay ti ayat ko kan ka. Aging gaasaan kayo pa'y anak kalaysa. Alan? Dahil tatipod no. Panak nakakan ka asyak ti rumbeng apakyasawam. Ngamin, siyak tipod no amangay ayat kan mangipatpatigkan ka. Saan kat atyag dama anubyom. Ay ayatan kan ipatpatig ka unay-unay. Amin. Saan Limbert? Di na kumamutrabagan iti kasta pangaasim. Anya, mabigla ang Limbert. Saan tapayanan pa sa nagsalita? Limbert! Limbert! Diyos ko. Apay akas to'y matan tinagtumpalan ti ayan-ayat mi ni Limbert. Tala
Talaga ka di akastoy, tinaituding agasap ko. Di mapasagtan, itinagan ni Ayan. Apay. Anya launay tinagbasulak. Tapay akastoy, ti mapaspasamag. Apay, Diyos ko. No kasta, nag-break kayon ka ni Limbert, Ami? Juan Maris. Adda ka nun sa balingay ayatan na. Kat agkasardan iti mapiit. Ay una yun ni Limbert. Kasta lang kalakakin kwa na ti mangibaga iti kastaken ka? Di naman lang magpinanunot ti danda ni pito atawan a panagin na yan ayat yo? Juan nga Rod. Nagsakit Maris. Awan umasping iti kinasakit na. Ay, ala, isangit mo latta, friend. Iti kasta, mairwar mo ti sakit tinaka mo. Maris. Anyangay nga rod kat adaditan, friend. Nasakit man, ngamnaskan nga aklo namon. Talaga siguro asaan ada kayo kanilimbert tinaituding para ititunggal maysa. Kasla dyan kabalan, friend. Nagsakit. Namumla ko manukasano ti kinasakit na. Namumla ko, Maris. Maawata ka ng friend. Talaga ana sakit. Nang runa kat sa diwa pa isugat di tapusom. Ang ampatsyag, adumtang tumatlaang ti panawan am ay liliwag mo ti saam amarikrik na kita. Aklonan kan, Alan. Pagpeso, Ami. Juan, kunaklangarudan. Oh, ay yaman ako na. Kunaklakit din o talagang awanan namnamakin ka. Ikarit, ayaten kan ipatig kay tag na nayon. Si kalang ti babae nga ayatek, aging kat maudi nga angis ko. Promise. Namnamaag day taalan. Sapay la kumata tong palam amin akarim kanyak. Wadami. Ikarit adi kan turumdaang iti danlak. Di kan to pagsangitan. Kang runani ti amin. Pagseribyan kakas asawak. Oh, I love you, Ami. Unugay ang timbaga ti anak tabakay. Nga anya lakay. Nagsinadaan ka ni Limbert. Kat agkasaran ni Limbert iti mabiay. Ay, Juan nga Rod. Nadamag kumutday tan lakay. Doktora kanumag ti asawaan ni Limbert. Ay, kat nagasat at kinayat ti may sa doktora. Sa apela ko mga rod tagbalin to ang naragsak ti panagtinada. Kat apay nga Rod ngay, akasta ti panangibalikas mo, Dionisio. Kasla damot sakit tinakem mo, ti panangibagam. Asapay la ko mga Rod, tagbalin to ang naragsak ti panagtinada. Kasanaw kit basta inkulasay mutlat tanda dya Limbert ti anak ta. Nakasapon lang iti doktora kung amutlan nakajakpatan iti loto. Ha? Basta sina na mutlatan dya anak ta. Di na mutla pinampanunutan na iti tultulong ti anak ta kenkwana ang raman iti pamilyana. Ay nalakay bay amon. Talaga ka sa tibiyag? Ada dagiti tattao. Asaan na nga mo, timang talyaw kadagiti ng tulong kenkwana. Day takit nga roon. Isasapay la kumata, di nang tumat mariknas ti sakit nga impalakam na iti anak ta. Ha, surun kon. Ay wow, nagtar ka mo't gayam, nagpapukis kan agibarbas ka alan. Siyempre mo't amom ka ditay kun kunada tall, dark, and handsome. Siyak ba dyan? Anya? Talaga mo't. Uri kasti anang isitak. At damat may pagpanakkel ko alangak. Gwapo ak mo't, kumpara ka rin tinatuma dita. Dinagkat mo mo't kung tibukod mo at tugaw alan. Ay, wana. Awan gayang mangidayaw kanyak, di siya kung ti mangidayaw iti magbagi. At least, am mo kung ti mismo bagig. Anya?
Siga talaga. Ang nga talog kalay satan. Ha? Oray simple lang. Tinapatag, makapagkalay satan. Iti kasta, agtin natamatan. Day tamot laeng kumatibagak kan kaalan. Iso na laeng ta, ijay Pilipinas di kayat ko apagkasaranta. Bakit di agawid ta iti Pilipinas? Ta ijay tangag kalay sa... Agpaiso? Wen, Promise? promise. Mali po dita, rugyan tanga si kaswa iti papeles akasapulam ta para iti panagkasalta. Sigurado ka kanin iti pangading mau anak kau. Di pan nakikalaysam ka ni Alan, ti kayat ko asawain. Katuan tatang, sigurado akon, 100% ni Alan ti kayat ko apakiasawaan. Apay tatang, ada ka di parikot? Ah, ay kwa, awan ba't kat di, anak ko? Nadamag ko lang mat Agdwa-dwa kayo ka di kini Alan tatang? Ay kwa, saan mat ngay ti kasta, anak? Uray di yu ibaga tatang. Amok nga agdwa-dwa kayo kini Alan. Ha? Apay, ti kunayo ka di kat saan ang mapagtalkan? Kwa, anak. Tatang, nasingpot ni Alan. Saan lang nga dayta? Nagagutpay. Isu nga amok, ajak to agrigat iti danana. Amo na nga minti dumiskarte. Saan akas kadag iti daduma dita? Ano anya ti adda, kat isulatan. Ay, kahit nasaya at ba't garon ano kasta, anak ko? Sa pala ko mga ron, tas saan to nga agbalbaliw ni Alan? Iti kasta, agbalintumay ta naragsak ti buklen nyo a pamilya. Kad, napanag ka mo, ti ko na ti anak ta. Anasingpet ka nagagat di manugang ta Dionisio. Wansang agpaisaw bakit? Na, apay ngay, nga dapay la, sana. Di mo ibaga, asaan ka pa'y anak kumbinsi kini Alan. Pagkunam ngay matasanak pa lang anak kumbinsi bakit? Kasano, kat kasla, agalanganan kamot amang ibaga itiwan. Anyat amo tayo ngay. Ang mga nultalang dahi ta kinasingpot ken kinagagat na di nga Alan. Ang mga nunto nagsublidan ija abroad ket parigataan ken kabkabilin nantun tiyanak ta ijay. Ay unay kan Dionisio. Imbis kit di nga dayo mo di manugang ta. Saan? Takastaki din ti bagbagam. Kasla imposible mo't nga main alasingpot na di nga Alan. Ay sus, saan aga puta kas jay ti itsura ni Alan? Kat saan na mapagtalkan? Saan nga iso ti makuna agwapo? Nang runa kat medyo nangisid. Ngam uray no kasta ti itsura na. Mariknak, anapintas ti panagpuspuso di manugang ta. Ay kat makita no aging kat kaano ti kinasingpot ken kinagagat na di nga Alan. Bakit? Bilib akon at talaga iti kinaanos ken kinasingpet ni Alan, friend. Ay talaga, friend. Awanan ti birukag pa'y gankwana. Talaga anaanos. Nagagagpay, Isunto pa'y ti makatadang aglutluto di ti balay. Isu taglinis, kan isu pa'y taglaba. Ay na, nagasat ka at talaga ka ni Alan, friend. Ay kat,
Quits kami laeng a friend. Ne, anya ti kayat mo asawan, friend? Quits kami kunak, tako namut ngamin, nagasatakken ko na. Ha? Nagasatakken ko na. Ngamin, nagagat ka na anos. Saan lang nga dayta? At dapay natalgad at trabaho na. Ngam makunakmet ang nagasat ni Alan kanyak. Gapo, ta nakaasawa iti sexy ka na pintas akas kanyak. Ha? Wanan niya. Sana all, friend. Ay katagalay sa kayo matan akin ni Edgar. Iti kasta, agdan na kayo matan. Wan ko maa, friend. Nagadupay mo, ti paggastusan mi. Bareng makaurnong kaming tungot lang. Iti kasta, makapagkalay sa kami matan ngagpaiso, iti kabiitan a panawan. Nasayat matasimbang patkan bakit? Apa gusto? Malinlina yung tinapoy. Agilanaka, tamangan tantumot na nintong madamdama. No kasta, nakaluto kan lakay? Wen, itay pa ya. Nasapa analpas ti trabaho mi. Iso nasapa akmat na nagawit. Aya? Ay kat mayat ang arod. Sana all masapsapa malpas ti trabaho na. Ay, nagsakit ti sakak. Agraman ti likod ko. Kaya't kung tagilad lakay. Nala, agtugaw ka pa lang dito sofa, tamasahit ti sakam. Wano, kaya't mo, ti babad mo itinapudot adanom. Ta sakto masahyan itong madamdama. Sige man lakay, tani. Talaga na bambanuga kiti nagmalum at trabaho. Mabitla nga ron, tamang ipapudot akit ti danong bakit. Confirm lakay. Talaga ang masigugak. Agpaiso. Wan, tanlo abulan ng tinginawag. Ay na, siya akong tikaragsakan na tao ni tinubong bakit. Yes! Yahoo! Kamao dyan na, agdanto na nagta. Agbalinaton nga ama. Wan agbalintan ang naganak iti mabiit lakay. Ay, nakaragragsaka ka talaga bakit? Tsak may natawan ti kastaon ay aragsak ko. Ad naman nagsingsingpot kan aggagagatak no kastoy laeng bakit? Ay wan rumbang laeng at dublimpay taggagat. Ngamin, manayunan ng ti paggastuan ta. Manayunan ng tingiwat apakanam lakay. Wala. Ket, ay yaman ta orin nalaadak, inayak naklat ka. Ti amok nga ron itikot, jakon makaasawa. Ngam kastaunay a panagyaman ko. Ngamin, binteng ka itibiyag ko. Unay matan tanalaad. Saan mat alakay? Nagwapo kan tupay. Ha? Hindi nakman pasablo ka na kasta bakit? Saan man lakay? Punot ibagpagak. Talaga agwapo ka. Iso adi ka kadi agsasaw iti kasta. Kanayon mo kumalaglagipan, nga ura niya pa'y tilangam, ay ayatan, kanipat patag ka unay-unay. Pinanagnakan ti asawak ti kinaanos, kinasingpet ken kinagagat na nga asawa. Agingga nga ininot anaaklon matlaang ti ama kas manugang na. Ket ita at dandua nga anak mi kani Alan. Damag ko ang nagsinamat kanon ni Limbert ken ti doktora nga asawa na. Gapu iti kinababaero ni Limbert. Naimbaglangan ko na ta sa anak ang nagsagmak idi ken ni Limbert. Ita agnanaed kami ditoy Singapore. Agtrab-trabaho kami ditoy kabayatan ti panagadalmet dagiti anak mi. Uray at bukod mi a pamilya, makatultulong kami matlatta uray sagkabasit iti pamilya mi dita Pilipinas. Jakon agpalpaligaw pay. Kidawak ngaylingad na kumalatan iti nagan nga arman. Naawi sakmet ang nagsurat tapnoy nakibinglay to'y padas ko apatsyak a makaibati iti adal ken mangted inspirasyon nang runa kadagiti padak akas lamaip ibusan iti arak. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Nagpanglumot kang tilo
lutom, Arman. Ha? Siyempre, na. Inggisat namin iti bawang kanlaya. Iso at talaga na banglo. Anya ngay day talot-luto, manak ko. Dinardaraan na. Naimbagla nga pulutanan mi inton madamdama. Lukas ta, aginom kayo manag. Katwa na. Lalpas nga ron ti biyahin, di ag-happy-happy kami ma. Ngam minalom kayo mutin nga inom iti arak. Apay, di ka masyang titapakim. Saan mo't nga ikaw dawat? Ngam kasanon no ag sakit ka gapo iti kanayon apa naginom mo iti arak. At dayta kayo man ang nakunak nanang. Rogyan nyo man ang tag-sermon. Kasano kat day tamot inom ti as-asikaswam. Saan mo't Kat no naggagitak mo't nagtrabaho? Unay kilakid din aya. Ay, tsakamukan ka, Arman. Nuhatan to dakas ang mapasamakan ka. Awan to ti pagpabasulam, tanatangkan mo ti ulom, Arman. Hello, honey. Good morning. Good morning, tarupam. Ha? Apay man na ya. Anya man ang tibasol ko kan ka, honey. Nalaos man siguro ti bartak mo idi rabiian niya. Iso nga itamla ang asumbatan ti tawag ko kang ka. Ha? Ay, kwa. Ay naapo aya, agingkat kaano ti kasta nga ugalim Arman? Hindi ka kadin agungat Jenny, my love. Sana balit, tasag paminsanak lang ba't na mabartak? Anya asag paminsan mat nga sasawang? Kat no dandan ni minalem kayo kanumat nga gininom. Ay na, fake news din nakadaron kan ka, honey, my love. Sana po doon minalum kami nga ginom. Sag paminsan lang mo't promise. Ay sus, nabayagan ngam amuka manipod ulo aginggat dapan, Arman. Siyak ti asawam. Iso asyak nga ron ti patsya, honey. Asawa met. Hoy, Arman, dinak man awag-awagan iti asawa, tas saan tapay met nga agasawa? Ha? Ulitat saan tapay nga agasawa, tas saan tapay met anak kasar? Pudno, isuntumad lang ti turong na, sana ya. Depende Ha? No di mo idyan ti kasta nga ugalim, tsaklaan mon, Arman. Agbalbaliwag to, inton agawit ka manan, honey. Promise. Manang Christy, muludot man dyan may salugan mo. Tay suti usarak amang sukon ka ni Jenny iji airport. Ay katwa na, kaano aya sumangpet? Inton Sabado manang. Daytoyan asabadaw? Uwan manang. Aguray ka. At dan samot gayam arkila jay Fortuner inton sabadaw. Apay no jay tulatan van ti usaram. Nagdakkel mo't unay no jay van ti usarak manang. Hanggang na isulang ti bakante. Mabalin na tamot Sige. Umay kan tulatan ijay balay ta umay mo kitaan ading ko. Sige manang. Kat itapay lang, agyaman akon. Awan anyaman na ading ko. Sa paam tulat tangarudan nga umay alaan inton Biyernes. Iti kasta, ma-check up mo pa'y sakbay nga ibiyahe. Uwan manang. Yahoo! Wane! I'm home! Ay na, nabartok ka manan, Arman. Slight lamot, honey. Diyak kaya't lakit dito, makikaida iti agat arat. Iso dito yung kasalas ang maturog. Ano ya? Hanggang Saan ka Jenny. siguro atulang, tapno saan mo anang nagtiimbagak, Arman. Okay. Dito ya nga ro din sala sa maturog no isot ko nam. Honey, my love, so sweet. Medyo nabayagmat asaan da ka anak kasang iminuma, pare Arman. Mga ro pare. Kasanugat ma-outside ako lambuak mat kami. Gusto kapilitan nga insarden ko pa lang iti uminom iti nagawin ni Jenny. Yung ita ta nagsublin iti abroad. Nawaya ka manan, kasta ka di pare. Ha? Kato na pare. Iso nga ginom tayo manan. Ayos pare. Single ka man nga rudin, ano kasta, pare Arman. Nauna ya pare. Iso nga ginom tamanan. Ayos pare.
Single ka man nga rudin, ano kasta, pare Arman. Nauna ya pare. Iso nga aginom tagitin, tapno makaduta. At to yan ti order mo, Abir, Arman. Adya man klari. Oh, agtugaw ka. Uminom ka mata. Oh, satu ti baso. Thank you. Cheers. Cheers. Apa kating nobyo? Idi ngam na itan, awan. Si Kangay, ada ka di nobyang? Kinapuno na. Kabray-break nila. Anya? Dahil tatagpaiso. Awan ka nung amin masakbayan ay tikas kanyak nga arte. Iso ka di ti makagapon no apay nga agin inom ka manan itan. Kas-lakas na na. Dandani inaldawak mo't kat di nga uminom ah. Ang sabali kayam no masaktan ka. Tiyamok kat okay lang. Ngam saan kaya? Ngamin ay ayatit unay-unay ni Jenny. Kasla jak ka ba ala na mapukaw iti biyag ko. Jak ka ba ala, lari. Awanan na lang. Awanan. Talaga di na kung kayat ni Jenny. Ay na, basol mo matlaan no apay asininaan na ka ni Jenny Arman. Alang. No di mngag ka kumay di kanyak. Di saan kumaana pa sa magtikastoy. Asinumot nga iti saan ama umay iti kasta nga ugalim. Nasing putak mo ta. Nagagitak mo. Natayarak pa. Apay nga sininaanak na dyan, Jenny. Apay nga na nga. Basol mo nga rood taartek ka mo't. Oo. Di ko na yung kiti. Agdan sa bali alalaki. Tibiyag na. Saan nga umanay rason. Ti kinartek ko. Tapno sinaanak. Sige man nga ron. Apay ti ko na na. Jak ka ba lang ti panangisina na kanyak. Salpagkit di na dyan papay. Papaiso na lang ay ti papay di ti lubong. Ala. Sumrekan iti silid mo. Tayong ka maturog ang nanak ko. Kasta unay abartag mo. Iso adi mo man amon ti lablabi daw. Asino nga di babae nga inyawit ni Arman, nanang? Nubya na kanumot. Manon. Ay, kasaritam tuman kit di kapsat mo, Kristi. Awan mo tendeng-denggen na. Ay na, bayan nyo latan, taaramidan na ti kayat na. Laklakayan mo ten. Amunan, tinasaya at saan para iti pagbagi na, nanang. Sa bagay mo't kit di ngam awan kastay kasaritam tulat ta, anak ko. Sige, takasaritak to, apaman asumangpot ni Arman, nanang. Arman, huy Arman. Agriin ka ditan mayaman. Anyat oras na ya. Agalasing kun iti malam. Kasta ya. Jak na nag-alarm ko ah. Nagalam itay, ngam idadap ko ta na imas matiturog mo. Ala, bumangon ka ditan, tamangan ka pa'y, sakbay amapan ka agbiyahe. Apag guston tumot apumudot ti impapudot ko adigos mo. Well, insaganang kumamot to nati pagsukatak. Wen, nakasaganan agraman ti twalyam. Ala, bumangon ka ditan. Sumarunukan ijay kusina, ta idasar kunti ka na. Bilibag mo't iti kinaportak mo, pare Arman. Kinapartak kita niya. Iti babae Ha? Anya ti kayat mo asawan. Sakbay kini Jenny. At dapat ito ang imo na anak karelasyon mo. Saan ka di? Awan pare. Ni Ruby ti mo na. Dua taon ni matanagdan na. Ni mat alma ti may kadua. Ang nauma dagos. Nasurok lang nga makatawan niya nagdan na. Good. Ningay Jenny. Isu ti kabayagan. Dandani pito atawan mi mat na nagayan ayat. Good. Idim break na ka ni Jenny. Magdadagos ka sugot mo. Ha? Wala. Talaga kasta tibiyag pare. Anyangay nga ron kat dinakmutan kayat ni Jenny.
Iso yung birok kon ay ti babae ang mangayat kanyak. Ngam ti saludsod. Ay ayatom ka din nila ni. Wano pampalipas oras mo lang. Ha? Ay, ako. Agsyat takit ni pare. Sa bali man ang pinagturungan ti saritaan ta. Karga akong ti basom, tag-cheers ta. Oh, Ay, kanto na pare. Dahil talaga yan. oh, tay. Cheers, pare. Cheers. Agpudno ka man kanya, Arman. Oh. Anya kumangit, ipudnokin ka lang eh. Ay ayatom ka di pa ilaang ni Jenny nga ex-girlfriend mo. Anya? Pag kunaam kumamot nga yakas ta. Kanayon mo mat nga i-heart dagiti post na iti Facebook. Ha? Saan lang nga data? Kanayon ka pa'y nga ag-comment. Kan nakitak iti messenger mo, nga i-chat-chat kan aw-awagang pa'y lang ni Jenny. Nangimbaga ngamin kan kaaya, apakibiyangan ti cellphone ko. Inton maminsan, di mo pakibiyangan ti cellphone ko, tapno saan na tila makitkitam. Nawatam. Nanang. Nay, apa yun la ni palasang ko. Agdardaras ka man. Ni Arman nanang, intarita ka no iti ospital. Anya, nay, apay ka no. Anya tinapasamak kini Arman lanay. Na-stroke ka nung kabayatan ti panagbiyahe na iti taksi, nanang. Anya, kasanun ti kasasaan na. Kumusta ka nun ni Arman? Naispalmat kat di ka nun iti pagkat, nanang. Imay ko lang ang imbag at tapno amoy umat. Kahit mapan ka kadidya ospital. Kapilitan, ananang. Mabit lang nga ro, tayapak ni tatang yaw, tagigintan tayon amapan ija ospital, balasang ka o. Nukunak mat ngamin nga isardong mo ti uminom iti arak. Ngam nagtangkan mat ti ulong. Anya nga ita, nagistayan ka lang arudan. Oo, ngaron. Kung ngaron no, matay ako. Ado tinreseta ti doktor nga agas mo. Saan lang ang aday ka? Masapol mo pa'y kanot ti ag therapy. Tapno agsubli iti sigod ti pigsa ken panagsaom. Wah, gas, tos man, no, gasta. Kapilitan Oh, No di mga ka kumaidi kanya. Di saan kumamot napasamak kan ka itati kastoy. di na ko, sermonan basol ko. Maudin da ito'y ang panagsaludsod ko kankan. Kat sapay lang kumata maitid mo ti husto asumbat dagiti saludsod ko, Arman. Anya manunday ta ayala ni. Ay ayatam ka di pa'y lang ni Jenny. At dayta ka mananakunak. Di mo't napagsaritaan tamday ti abanag. Uwan, nung kadagiti makitkita, saan laang anaing kabsatan tiriknam iti ex-girlfriend mo? Ha? Sa anak abulsak, Arman. Sa anak atulang. Kang runaan iti amin. Sa anak aromot. Tauak, Arman. Kat adamot tiriknak ang masaktan. Manipod nagdanata. Japulos nagkurang anang asikasukan ka. Ha? Agdwa atawan tamatan ngagdandan na. Pinagsilbihan ka, Arman. Among day ka. Impay ko amin akabaulak tapno maparagsak ka. Lani? Kanayon ka mabartag. Nung inananusan ka. Inas asikaso ka. Idi na stroke ka. Saan ka mat abinaybayan? Siyakti kanayon nga adda iti sibay mo. Aging gaan nakarwar ka iti ospital. Kat siyakti nang ipa-check up. Kan mangkuy-kuyog kan ka amapan agpa-therapy. Tiyakmat isidir dagitaan aramida. Ngam kasladya kun maanusan ti kastoy a sitwasyon ta. Kan kasladinak makitkita. Ha? Anya ti kayat masawan? Manipod nagdanata. Japulos narik na ti panang ipatig mo kanyak. Ha? Tangay di mo mat masungbatan iti diretso ti saludsod ko. Nasaysaya at laangan siguro no agawid akpay laang iti lugar mi. Ha? Hanggang... Nakapagdesisyon ako. Iso adi na kun lapdan. Tauray anya Peter aramidam.
Talaga nga agawid naman, Arman. Kahit anyangay ita, Arman, tinanawan na kan nila ni. Wan nga rod, nana. Basol mo ah. Dahil yun, ti bagbagak pailaang idikan ka. No dimngag ka kumakada kami kinitatang mo. Di saan kumamot na napasamak ti kastoy. Itaklang ama amiris, nana. Itapa itanaladawan ti amin. Baring nagsublimot lang nila ni. Awanan nauman kan kanila ni. Gapoy ti kasta nga aramid mo. Binasaktam tirik na jay tao. Iso adikan mang namnama asubyan na kapay. Anyangay nga tati kasayatan nga ramidag. Tapno sublyan nak nila ni, nana. Ay, tsaka mukan ka anak ko. Padasam ang awagan nila ni. Tapno makapagsarita kayo itinalapat. Di na nga rod sumbatan ti hawag ko. Agaraman nagiti-chat kan text ko kinkwana. Ay, katawanan Talaga nagpatinggamot siguro ti anos na kan ka. Gungko naman. Dahil tati maalala ti kasken ka, anatangken ti ulo na. Dua abulan meten tinapalabas manipod pimanaw ni Lani nga maging gaita saan pa'y anagsubli. Di na matpulos sungbatan dagiti text kan awag ko kenkwana nga makitkitak ti post na iti Facebook akadwa na ti pamilya na iti lugar da. Madama nga agrek-recoverak pailaang gapu iti panakay-stroke ko. Inidyak meten ti arak ket planok ti mapanagpasyar iti lugar dalani apaman nga agimbagak iti husto. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Arman. Ken ka pagayam, Arman. Maminsan pa'y napanagnakan manen at ibabawi kat kanayon nga adda iti udi. No apay matngamin, ashatayon to agnakam wenno makaamiris, no adandakes a mapasamak kada tayo. Alakat agpaimbag ka, pagayam Arman. No may papanmet iti kunam a planom, ay kat awan kas iti ipadas mo. Anya nga iti amu tayo, amangan met no orayan laang nila ni amapanagnakam at talaga anagbalbaliw kan. Kang runaan iti amin, ipaay mo matdan kenkwana ti pudpudno a panangipateg, panangilala ken panagayat asapsapulan na. Alakastan pagayam Arman, ket pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan nga Ingrid, at daan asawa ken duwa nga anak. Tinnak pa idrama ita ket may papan iti katugangak a babae ken ti ipag ko. Saan da kami matasigod a pakibibyangan, ngem nasdaawak takanayon medden ti kaadda na ditoy balay. Rugyak man ti agsalaysay sakbay ti natendarak a seminar. Kastoy man dagiti pasamak. Bakit? Pakilabang tuman dyan doa uniform ko. Nausar kumit gayam aminan. Awanan ti usar kinton Huwebes ken Bernes. Neng kastaya, kunaklakit di ano adda pay usaram aging gainton Biyernes. Isumat nga rod amok. Awan mo't gayam. Nausar ko amin ti uniform ko bakit? Mala, bay am tamangilaba akto inton malam, apaman asumang puwetak lakay. Uwan man. Di mo liplipatan na. Tani, awan usar kinton Huwebes. Uwan, danag mon aya. Masapa ak nga agawid inton malam tapno makalabaat. Kahit nakarubot ka kati, agitan ta na rumar, tayo tagas ka na dyan pagadalan. Uwan, mabiit na angan daytoy lakay. Malmal pasakon. Sige, umuna ka nga rutin ni Jelugan. Purahin ka ni Jay. Sige lakay, nalpasak matkit din. Ag sapatos aklaangan. Kasano, naisaganam ka ti amin na nagiti ka sa pulam amapan magi-seminar. Bakit? Uwan lakay.
Kita ama, sa mga no damalipatam. Awan mat siguron lakay. Naalak mat amin ang dagitiin listak nga alaan kan itubot ko. Ay kat siguraduan tani, narigat ay. Sapay adayo ti papanan nyo. Adayo ti pangituludak no bilang at damalipatam. Di ka agdanag, tamasigurado ka naalak amin dagiti ka sa bulak lakay. Nasayat man nga rin no kasta bakit. Manungal daw yung itayin ijay. Talungal daw lakay. Medyo mabayag nga rin mo ta. Wan, iso asikapay lang ti makaamo dito'y balay. Nayunam tulat ng titod mo akwarta dagiti anak na. Tauray ijay danton kantin ti pagadalan ang mga daw. Wen, awan rumba nga pagtanagam. Siya akong timakam mo kadagiti anak ta. Jire anak daw. Jire! Yahoo! Umayak man ba daw? Ay, humunag kayo ng tananang. At dahil dito likod. Day, apa yan? Apay si kamot yung tiaglablab, anak ko. Apay ni Ingrid ngay. Awan dito pala ni Ingrid nanang. Masapa ang nagpasyudad. Ay, una yan. Nagpasyudad adi na pa'y inaramid dagiti naskan nga aramidin na diti balayaw. Naglaba kumapay mo't asak ba'y anapan nagpasyar ijay syudad. Sana na pa nagpasyar ta sa awak nanang. Kay, anya ngay nga rin tinapan na ginagara ijay no saan anapan nagpasyar. At ang seminar na inatindaran na nanang. Talungal daw tayo jay. Oo, iso mo lang Seminar sabay pasyar kasjay. Ha? Ala, ibati mo day talablabaam, tasya kung timang ituloy anak ko. Ha? Ay, ko, saan na nanang? Sana bali, tamalmalpas mo tunday to eh. Siya nga rin timang ituloy. Ala, pumanaw ka dita, tasya kung timang ilipas itilablabaam anak ko. Ay, na yan ti kastoy. Makabanaw. Nay, apay. Anya tinakabannog ang bakay. Nabanuga ka naglabakan, naglinis ije balay na jire, lakay. Nagkunang amin amapan ka at labakan naglinis iti balay dangay. Wen ata ididimagasak ije balay da. Nakita ti anak ta ngaglablaba. Na asyanak, iso asinublat ko ti lablabaan na. Idinalpasak ang naglaba. Naglinisak meten ta pirmimot ang nagrugit ti balay da. Kasano ako naman narukit ti balay da? Kat adamot siya manugang ta. Abay, di na lang maisa parmutin ayat ang linis no bilang. Awan nga ro di manugang ta, iso asya kung tinaglinis kan naglaba. Inlutwak pa'y adagiti aga amasak pa'y anagawi da. Nya Jane baga? Awan ni Ingrid ko ram. Wen, ay unay kan aya. Dagulit ka may. Awan ko na lang aruden. Napanal ngamin siya manugang taya. Tapay ako nam nga awan ni siya balay da. Nagpasyudad, napan kanu nakiseminar. Talo nga aldaw da kanu ijay. Oh, matlagayam. Kunak man lang no sa dino tinaparan na. Napan magam nakiseminar. Oho, kun kundit a seminar isaw ti amok. Anya? Kundi atindar iti seminar, ngam di na maasikaso ti balayda, nakadugdugyot, awan sir-serbi na a maestra. Marina! Puno may, imbis ki din asikasuan na ti asawa kan anak na, saan? Tadaki din ijay syudad akong di seminar. Surong ka. Ay, naglokon. Nalawag mat gaya man. Naladawak man na nagring. Ay, kastaunay kami na panog ko di kalman. Nagpagit din napuutan ang laguni ti alarm ko. Ay, di na sayat. Bumangon ako na tama pa nakagluto iti pamigatan mi. Nakaring ka mo gaya man anak ko. Nana? Woy, nasapak nga limay. Mala, at tugaw ka di tanta manggauwak iti pamigatam anak ko. Naimbaglayan ta nalagip iti may nanang. Well, amok ngamin anabannog ka nagtrabaho, iso talaga sinapak ti imay. Agyaman ang nanang. Aywan, nagitubing na nanganda ka din. Nalpas dan anangan, digdigusin idan ti kapsat mo. Ala, at tugaw ka, tamang idasarak iti kanaw. Tapno makapangan kan makarubwat ka meten amapan agtrabaho, anak ko.
Syaktun ti mapan mangsukon kada ayra ken Adrian inton malam manong. Sigurado ka kadi ading ko? Wan manong, saan abali tawan mo't papanak ita. Nakababayin sa amutin gan ka. Si kalangarudon tinang itulot. Ita, si kamanan timapan mangsukon. Ay na, awan rumbang apagbain na manong. Okay lang mat kanyak. Kan may sa, awan mo't sapsabali. Kaanakak mo't tagidjay. Saan abali tawan mo't papanak kunak manan. Sige man nga rutan Amangan no ag-overtime kami manan ita. Si kanto lang nga rudan ti makam mapan mangsukon kadakwada. Wen, di kagdanag, ta siya kung ti makaamo amang iawit kadakwada, mano. Mas naawak sa Jerry. Ita niya, bakit? Naurnos magtibalay, nalinis akitaan. Ken awanen dagiti nagado amurong tayo iti laundry basket. Inlabam ka di amin dagitay? Ah, ni Nanang, gan Olivia ti may naglaba ken naglinis dito balay. Kabayatan ti kawan mo, bakit? Ha? Kinapudno na, ni Nanang ti may naglutluto iti kanan me. Ni Olivia mat ti mapan mangitultulod kan mangsuksukon kada ayra ken Adrian iti pagadalan. Anya? Dahita ti pudno, bakit? Ay kat nasaya at mat nga rod ano kasta lakay. Naimbaglaangan ata at dadaan ang tulong kan ka, kabayatan ti kaawan ko. Wen bakit? Ure awan ka, sa anak ka narigatan anang asikaso kadagitan nakta. Amuda ka di nga ita ti panagawid ko. Wen, amuda tayong bagak mo tatalungal daw ti atindara mo seminar. Mala, ingkag pulisin, tagigitan tayon amangan, bakit? Adda kayo magayam dito'y balay, Nanang. Wen, imayak ta umayak aglabaken aglinis dito'y balayaw. Ha? Amok nga men, abisi kang agar aramid iti lesson plan mo. Isu abay am asyakon ti aglabaken aglinis dito'y balayaw, Ingrid. Ah? Ay kwa, saanin, Nanang? Sana balit akabailak mo't apaggidan ng ti trabaho kan panagtagibalay ko. Ay saan? Basta siya kung ti makaamong aglabaken aglinis dito'y balayaw. Anya? Ala, aglisi ka dita, tarugya kung ti aglinis, Ingrid. Nanang? Aglisi ka dita kunak. Saan ka mo siguro atulang, Ingrid? Ha? Ala, aglisi ka kunak. Aglisi ka. Naawatam. Ado ti karga ti rif na jiri ita Napumpun daw. Arig na aglupyasin ka po iti kinaado ti kargana. Ado ti prutas kan datang. Adapay itlog kan ado ti mainom a Diyos. Di nasayaan. Mga laak ka na gito, daiyawit ka. Isupay agatangag. Sana bale, daado mo ti karga ti rif da. Mangilasi na kiti iyawit ko inton rabi Narabyan ka man ay nanagawid Marina. Sa dino manan ay tinapnapanam. Tumal na ka man ta nabambanugak. Manay, kanayon lagi din nakasta. Di mo ibaganapan ka man naglinis kin naglabay di balay da jere. Kasta nga raw, Rufinaw. Nagkurang kami na mapan kaaglaba kin naglinis itay. Katatamot din di manugang ta. Bayam nga main nga iso ti mga ramid kadagita. Ta obligasyon lamang tayo takas asawa sa anak ta. Iso nga raw matikayat ko. Apay ay alapdan nak itikayat kong aramidan si Rufinaw. Kasano, katiriri ka mo't ariri ang mabambanog. Sana bali ata masiguradok ang maagasan tumulang dagito'y abambanog ko. Ha? Nene. Anya tikat mo asawan Marina? Ay basta, di ka man nagpampanunutan ako na, Rufinaw. Na, tasakpay ka din di saan nagpampanunot. Kitwan mo, nakaadu ka man ako na kaun. Ingka kaagaon tamangantan, tanay, mabisina kaun. Lakay. Apay ka di bakit? Antay ba kam? Apay no kasaritam ni Nanang. Tauray saanin nga may aglabaken aglinis dito'y balay. Nakababain nga minan kan kuana. Saan na bale, takabailak mat apaggidan ng titrabaho kan agtagibalay. Ay na, imbagak idin dahi ta bakit? Ang umay mutlak ta. Ibagamanin ata ni kaasimat. Sapay bakutan.
Sigurado ang mabambanog nga umay aglablaba ken aglinlinis. Bayam, takasaritak tumanan ni nanang may papaniti day tabanag. Aywan gayam lang hay. Ang mga nuad dawayam adumagas ijay grocery inton manam. Abay, Gumatang ka iti ilutok abalunan dagiti ubing inton bigat. ne, kat no kagatgatang ko lang iti namin sa ringal daw. Abas tuta day jay iti laspot ti makadomingo. Apay, naibuso na ya. Wala kay. Nakita nga inyawit ni nanang. Mabainak mat amang ibaga. Iso a binaybay akon ang. Anya, ay una yan ni nanang. Agraman balunan dagiti ubing. Pinakibiyangan na inyawit. Nagsweldo ka din lang ay. Un bakit? Nasayaan, Mike, no nagswildukan, diri anak ko. Ha? Nana? Nanang, Ne, ata kayo magaya. Itay kayo pa kadi? Kasangsangput ko launay. Ay, wang gayam. Ibingayan nakmat ay iti swildom anak ko. Ha? Ibingayan nakmat iti swildom kunak. No adapan nakabalin na Katsak pa'y din ti pang tidam amin. Ha? Anya? Wun tasyak mo't tinagtrabaho diti balayaw. Nanang? Siyak tinaglablaba, naglinlinis, kan naglutluto iti kananyaw. Isu asyak nga ron ti pang tidam iti swildom, tasyak mo't tinangaramit kadag iti aramiden ko mati asawam. kayat yu asawan. Ipabayad yu ti panagtrabaho yu dito balay mi, nanang. Ay katuan alangan mo't Asino ngay matyag bang bandog nga trabaho no awam mo namnamaan na atangdan na. Common sense mo tan Ingrid. Ha? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Oops. Ne, naglamad ko rin Marina. Nangalaam nga iti dayta. Tangdan ko naglablaba kung naglinlinis. Ijay, Ay kaijayan da Jerry sa dino pa'y kumangay. tangdan mo naglablaba. Kung naglinlinis ijay balay da Jerry kulam. Wan nga raw, apay ay adi ka makaawat. Maminsan lang ka diti sa Rufinaw. Dagulit ka maalaklakayan. Nukasta, nagpatangdang ka iti anak ta. Ay katsiyempre Asino ngay mo't ti mayat nga agtrabaho nga awan tangdan na. Usar mamot ta panunot mo, Rufinaw. Marina, Ingka kaiduli ng dagit insang pagkaw. Ingka ikabil ijay ref tapno saan amabanglas. ne, anya ngay man nagitan sangput mo. Nangalaam ka nagitangay. Pinalingkik ay di ayan da jiray. Manay, Apay ayaan nagadwa reklamom si Karufinaw. Di ka kaagyaman tamang isang sangputak iti makmakan kan masida. hun agam, Awanen ti adupay asao. Ingkakit ikabil ijay ref dagit insang putkaw. Kalpasan na, idasar mo meten ti pangrabyanta. Tanay, kasta una yan abisin kaw. Imayak, taumay kumatalaan ti tangdan ko, Manong Jerry. ha, Itat mo, tanay, agdardarasak. At asang butak alakat ko, Manong. tangdan mo iti anya ading ko. Ay katangdan ko anang itultulot ka ng suksukon iji pagadalan kadag iti anak mo. Anya, di mo ibagang oras ka katagpatangdan kamat. Ay katsiyempre common sense matan Manong. Alangan mat ngas asikaswakit din dagiti anak yung awan tangdan ko. Kunak man lang nutulong yung kanyak tinararamit yo. San ba't gayam tamasapul ang matangtanan kayo? Give and take lang day Manong. Tinulungan da ka, iso atulungan da kami mat Amumot nga awan panggadak, iso arumbang malaang ngarot at ang danan nak. Ngamin, narigat mat ti mangitulot kan mangsukon kadag iti ubing iti pagadalan. Nay, sa di naman ang tipapanambakan, agrub-rubwat ka man. Ay ket mapanak agtrabaho Sa dino pa'y kumangay tigat dumapapanak. Ang mumit nga ijay lang balay da Jerry ti papapanak. Apay, di ka lamasyanan ni anak mo Marina. Masyanak nga raw kadakwada iso atultulungak ida. Kas makita mo't siya kon ti mga aramid kadag iti aramidin da kuma.
Busy da nga unay nga agtrap-trabaho, iso asya kun ti agtagtagibalay ije balay da. Wen ngam agpatangdan ka may mayat kumaano di kan agpatangdan. Tulong mulat ta kumamot tinday ta kadakwada. Tanay, nakababain ije manugang ta. Anya langan nga ti bagana, no kasta sing-singiram mo ti anak ta tunggal agsweldo. Anya ngay kumati bagana. Tapno ibagak king karufinaw. Adamit karbengak iti sweldo ni Jerry ta anak ko nga road. Siyak tinagrigrigan anang papaadal king kuana. Iso nga ada nga karbengak, naawatam. Adda akong di tabakit. Ang mabalin mo't adumawat kalaktan kan kuana. Saan akas ta pagpabayadan no agtrabaho ka kadakwada? Ay, Saus, talaga di ka agpampanunot, Rufino. Nasaysaya atin ati kastoy nga aramidet ngam ti basta agdaw-dawat latan nga awan maggap-gapuna. Ay, jak ang mutibagak, friend. Ay na, masursuro na kun talaga iti katugangak. Aglablabusan. Agasam man ta umay kundilabakan kundilinis ijay balay. Kalpasan na, singiron da kami matlaang agasawa. Saan mat asigod akas ta ti katugangam? Saan aya, friend? Day takot nga road, friend. Jak man amo, takanlaat matlata na kasjay. Nang rugi idinapan tayo ng seminar. Uray kumamat saan na nga iyawit ti karga ti ref mi. Naidumduma mat ti ugali ti katugangam anya, friend. Ay, huwan nga road, friend. Ngumay na, masurusuro na kun talaga. Ang mga nudyak makapagtagpal, kat dumtang to ti aldaw, amasung batak ti katuganga. Ay kat baybay amlatan a friend, no syakla ang amaysa, awan mat makitak ama di iti aramiden na, bay amlatan nga isu ti agtagibalay iti balayo, iti kasta, saanan nga isu pay apang panunutem. Agyaman kakit di ata ada ti katugangam akatulungam friend. Huwan matkit di ngam. Ay, basta, sa anak akong portable iti kasding aramiden na, friend. Ay kat kasarita manan ti asawam Ibagam kenkwana ta kasarita naman ng ti inana. Ibagam ta ipakaawat na nga isupay agastusin nyo kumati itangdan na kininanang yo. Sige, friend. Bayam ta kasaritak tumanan ti asawa. Numay papan iti kinagagat, awan matkit di may bagak iti katugangak a babae. Talaga ang nagagat, kan alisto nga aggungunay. Jakun pagparikutan ti aglabakan aglinis dito'y balay mi. Kastameten ti mangitulod ken mangsundo kadagiti anak ko, ta damet nga rodan ni ipag ko. Isu na laeng ta sa anak a komportable iti aramiden da. Mabainak met amang ibaga, isu ajaklatan agtagtagari. Dayjay laeng taawan meten mabatbati iti sweldo ni lakay ko, tadanda ni mapan met aminen iti katugangan ken ipag ko. Iyawid da pay kit di amin a mabatbati a makmakan, isu ada kami meten ti maawanan. Thermometer. I use a thermometer to check for a fever. This is a colander. I use a colander to drain pasta. This is a colander. I use a colander to drain pasta. This is a pacifier. This is a pacifier. This is a pacifier. This is a pacifier. This is a crutch. I use a crutch to help me walk. This is a crutch. I use a crutch to help me walk. This is a syringe. I use a syringe for medicine. This is a syringe. I use a syringe for medicine. This is an extension cord. Whoa. This is an extension cord. Whoa.
This is a remote control. I use a remote control to change the channel. This is a remote control. I use a remote control to change the channel. I use a camera to take photos. I use a camera to take photos. I use a tape measure to check the length of things. I use a tape measure to check the length of things. This is a wheelchair. It helps people move around. This is a wheelchair. It helps people move around. This is a charger. This is a charger. This is a charger. This is a charger. This is a puzzle. I put the pieces of the puzzle together. This is a puzzle. I put the pieces of the puzzle together. This is duct tape. I use duct tape to fix broken things. This is duct tape. I use duct tape to fix broken things. This is a USB drive. This is a USB drive. Pill. This is a pill. This is a pill. Pill. This is a pill. This is a pill. This is a calculator. I use a calculator to add numbers together. This is a calculator. I use a calculator to add numbers together. This is a cotton swab. 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 This is a rake. I use a rake to gather leaves. This is a rake. I use a rake to gather leaves. This is a globe. This is a globe. This is a level. I use a level to make things straight. This is a level. I use a level to make things straight. This is a power bank. I use a power bank to charge my phone. This is a power bank. I use a power bank to charge my phone. This is a thermos. I use a thermos to keep my drink hot. This is a thermos. I use a thermos to keep my drink hot. This is a jump rope. I use a jump rope to exercise. This is a jump rope. I use a jump rope to exercise. This is a wheelbarrow. I use a wheelbarrow to move dirt. This is a wheelbarrow. I use a wheelbarrow to move dirt. I step on a scale to weigh myself. I step
on a scale to weigh myself. This is a skirt. I wear a skirt when I dress up. This is a skirt. I wear a skirt when I dress up. This is a duster. I use a duster to clean the shelves. This is a duster. I use a duster to clean the shelves. This is a blender. I use a blender to make smoothies. This is a blender. I use a blender to make smoothies. I plant seeds in the garden. I plant seeds in the garden. These are pliers. I use pliers to grip, and bend things. These are pliers. I use pliers to grip, and bend things. I use a map to find my way. I use a map to find my way. This is a wok. I use a wok to stir-fry vegetables. This is a wok. I use a wok to stir-fry vegetables. This is dental floss. I use dental floss to clean between my teeth. This is dental floss. I use dental floss to clean between my teeth. This is a suitcase. I use a suitcase to pack my things for travel. This is a suitcase. I use a suitcase to pack my things for travel. This is a drawer. I use a drawer to store things. This is a drawer. I use a drawer to store things. This is duct tape. I use duct tape to fix broken things quickly. This is duct tape. I use duct tape to fix broken things quickly. This is a hairdryer. I use a hairdryer to dry my wet hair. This is a hairdryer. I use a hairdryer to dry my wet hair. This is a raincoat. I wear a raincoat to stay dry. This is a raincoat. I wear a raincoat to stay dry. This is a globe. A globe shows a map of the world. This is a globe. A globe shows a map of the world. This is a shower head. 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 I use a raincoat to stay dry. 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 This is detergent. I use detergent to wash my clothes. This is detergent. I use detergent to wash my clothes. This is a radio. This is a radio. This is a radio. This is a radio. I use a mask to stay healthy.
a mask to stay healthy. I use a suitcase to pedal. I'm a set. I use to progress. I use a suitcase to pose. I use a suitcase to pedal. I'm a set. I use to progress. I use a suitcase to pose. I use a spatula to flip pancakes. 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 These are slippers. These are slippers. These are slippers. These are slippers. This is a blood pressure monitor. This is a blood pressure monitor. I use a helmet to protect my head. 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 This is a power bank. I use a power bank to charge my phone. This is a power bank. I use a power bank to charge my phone. This is a compass. 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 This is a lunchbox. I use a lunchbox to carry food. This is a lunchbox. I use a lunchbox to carry food. This is a baby bottle. 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 This is a pacifier. This is a pacifier. This is a pacifier. This is a pacifier. This is a toy car. 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 These are building blocks. These are building blocks. These are building blocks. These are building blocks. I use a jump rope to exercise. 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 This is a compass. This is a compass. This is a compass. This is a compass. This is a blender. This is a blender. This is a hanger. Armor of cup, sugarvoga as your baramfo. This is a hanger. This is a hanger. Armor of cup, sugarvoga as your baramfo. This is a hanger. This is a remote control. I use a remote control to change the channel. This is a remote control. I use a remote control to change the channel. I use a mop to clean floors. 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 This is a shovel. I use a shovel to dig dirt.
This is a shovel. I use a shovel to dig dirt. This is a globe. This is a globe. This is a globe. This is a globe. This is a saw. I use a saw to cut wood. One in. This is a saw. I use a saw to cut wood. One in. This is glue. I use glue to stick things together. This is glue. I use glue to stick things together. This is a wheelbarrow. I use a wheelbarrow to move dirt. I step on a scale to weigh myself. This is a skirt. I wear a skirt when I dress up. This is a duster. I use a duster to clean the shelves. This is a blender. I use a blender to make smoothies. I plant seeds in the garden. These are pliers. I use pliers to grip, and bend things. I use a map to find my way. This is a wok. I use a wok to stir-fry vegetables. This is dental floss. I use dental floss to clean between my teeth. This is a suitcase. I use a suitcase to pack my things for travel. This is a drawer. I use a drawer to store things. This is duct tape. I use duct tape to fix broken things quickly. This is a hairdryer. I use a hairdryer to dry my wet hair. This is a raincoat. I wear a raincoat to stay dry. This is a globe. A globe shows a map of the world. This is a shower head. This is a shower head. I use a raincoat to stay dry. I use a raincoat to stay dry. This is detergent. I use detergent to wash my clothes. This is a radio. This is a radio. I use a mask to stay healthy. I use a suitcase to pedal. I'm a set. I to progress. I use a suitcase to pose. I use a spatula to flip pancakes. I use a spatula to flip pancakes.